FAN TV. Twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho amakuru y'uko perezida wa Rayon Sport umuvugizi wayo bahamagajwe n'akanama gashinzwe imyitwarire muri Ferwafa. Iyi nkuru wayisoma ku kinyamakuru Inyarwanda, aho akanama gashinzwe imyitwarire mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kahamagaje perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat ndetse n'umuvugizi w'ikipe Nkurunziza Jean Paul kugira ngo basobanure amagambo batangaje. Ahanini yanengaga imyanzuro y'ubuyobozi bwa Ferwafa. Ku gicamunsi y'icyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Gicurasi, Ferwafa yandikiye umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadat n'umuvugizi w'ikipe ayoboye ibasaba kwitaba ku cyicaro cyayo kugira ngo batange ibisobanuro ku magambo batangaje. Umuyobozi wa Rayon Sport yahamagajwe nyuma y'amagambo aherutse kwandika ku rukuta rwe rwa Twitter anenga ubuyobozi bwa Ferwafa ku cyemezo cyo guhana Rayon Sport yanze kwitabira irushanwa ry'ubutwari. Icyo gihe yanditse agira ati, ubuyobozi bwiza ushingira ku cyizere bufitiwe n'abo bayobora. Iyo bagutakarije icyizere, inzira ziza ushobora guhitamo ni ukwegura. Ntabwo wayobora abantu batakubonamo icyizere. Niyo mpamvu iyi nama ariyo nziza ku buyobozi bwa Ferwafa. Mu kuri nta credibility ugifitiwe n'ibindi byinshi cyane. Umuvugizi wa Rayon Sport Nkurunziza Jean Paul nawe yahamagajwe n'akanama gashinzwe imyitwarire ka Ferwafa kubera ikiganiro yahaye itangazamakuru nyuma yo kwikura mu irushanwa ry'ubutwari, aho yumvikanye avuga ko komite ya Ferwafa atari abafatanyabikorwa ahubwo ari abakozi babo. Icyo gihe yagize ati, Ferwafa ntabwo ari umufatanyabikorwa wacu, Ferwafa ni abakozi bacu bariya mubona. Komite executive ariyo komite nyobozi, umunyamabanga wayo Regis. Kugeza amaginga ya nta tegeko Ferwafa ifite rihana uwayivuze nabi, ayisebya cyangwa ayinenga mu buryo burimo kurengera. Biteganyije ko aba bayobozi bazitaba Ferwafa kuwa 4 w'iki cyumweru bagasobanura ibyerekeranye n'imyitwarire bagaragaje igihe Rayon Sport icyitabiraga irushanwa ry'ubutwari 2020. Sadat Munyakazi azitaba Ferwafa atange ibisobanuro ku magambo yatangaje. Nanone tunyarukiye ku kinyamakuru Kigali Today, Ferwafa yatangaje imyanzuro 3 ku gusesa no gusubukura shampiyona. Komite nyobozi ya Ferwafa yemeje ko umwanzuro izaha CAF ku bijyanye n'isozwa ry'amarushanwa ya 2019 na 2020 uzashingira ku byemezo by'inama y'abaminisitiri. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 z'ukwa 5 2020 wari umunsi ntarengwa impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ko muri Afurika. CAF yari yarasabye amashyirahamwe yose y'umupira w'amaguru muri Afurika arimo na Ferwafa gutangaza ingamba ku isozwa rushanwa y'uyu mwaka. Kuri uyu wa mbere nibwo twari twanditse inkuru ivuga ko Ferwafa izaha umwanzuro CAF mu byumweru 2 nyuma yo kumenya ibyemezo bishya bizafatwa n'inama y'abaminisitiri mu byumweru 2 biri imbere ku ngamba nshya zo kwirinda coronavirus. Ni nako byaje gutangazwa nk'uko bigaragara mu ibarwa Ferwafa yandikiye abanyamuryango bayo, aho yanatangaje ko bagomba kuzagirana inama nyunguranabitekerezo n'abanyamuryango ba Ferwafa. Nyuma y'iyo nama n'abanyamuryango Ferwafa kandi ivuga ko izaganira n'izindi nzego zitandukanye, nyuma ikazatangaza umwanzuro wa nyuma ku bijyanye no gusesa no gusohokura amarushanwa bitarenze tariki ya 30 z'ukwa 5 2020. Nk'uko muri iyi barwa ya Federation Rwandaise de Football Association Kigali ku itariki 5 z'ukwa 5 2020 nomero 1533 Ferwafa 2020 ku banyamuryango bose ba Ferwafa bikoreye Kigali impamvu kumenyesha ibirebana n'isozwa ry'amarushanwa ategurwa na Ferwafa. Madamu Bwana Muyobozi, dushingiye ku myanzuro y'inama ya komite nyobozi ya Ferwafa yo kuwa mbere Gicurasi 2020, aho ku murongo w'ibyirwa hariho
kurebera hamwe uburyo amarushanwa yose yateguwe na Ferwafa mu mwaka w'imikino 2019-2020 azasozwa. Tubandikiye ibarwa tugira ngo tubamenyeshe ko komite nyobozi ya Ferwafa ishingiye ku byemezo y'inama ya minisitiri yo kuwa 3 Mata 2020 yanzuye ko ibyemezo birebana no gusoza amarushanwa yose yateguwe na Ferwafa mu mwaka w'imikino 2019-2020 bizafatwa hashingiye ku cyemezo bizaba byafashwe n'igihugu mu minsi iri imbere, ubwo hazaba hatangazwa ingamba nshya zijyanye no gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bitarenze kuwa 30 Gicurasi tuzabamenyesha umwanzuro uzaba wafashwe na komite nyobozi ya Ferwafa. Tuboneyeho kubamenyesha ko bitarenze iki cyumweru tuzakorana namwe inama nyunguranabitekerezo ku myanzuro izafatwa na komite nyobozi bitarenze kuwa 30 Gicurasi 2020. Iyi nama izakorwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu gusoza twongeye kubashishikariza gukomeza gukurikira amabwirizwa n'inama duhabwa n'inzego z'igihugu zibishinzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mugira amahoro. Wayisinyeho Uwayesu Regis, umunyamabanga mukuru, kandi bimenyeshejwe abagize komite nyobozi ya Ferwafa. FAN TV.